ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон ва хонаҳои тариқи кредитам ҳастанд. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо моро кунед. Дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ тариқи кредит аз территорияи Душанбе ва аз шаҳри Бохтар, Ваҳдат, Ҳисор, Рудакӣ ва квартираҳои фурӯшам аз территорияи Душанбе ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира даркор аст. мо дар видео оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 171 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунед, то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, дар Ленинский район, дар фабрика гуфтагӣ аст Ленинград, Истиқлол 14. боз такрор мекунем ки шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, Ленинский район, фабрика ва Ленинград, Истиқлол 4. ҳамагӣ 5 сотиқ замин астае ки 5 дар хона кардагӣ астае ки ҳамашон бо ремонтҳои замонави хонаҳои навсох, дар тирезаҳои нав, калидор, ошхона, баня, гирди хона пол ниход маҳкам, рӯи ҳавлӣ бетон, яъне беҳтарин ҷода ва ҳамаи шароитош муҳайё астае. дута ҳамом, дута кухни, якта ҳоҷатхона мега дорад. дута ҳамом мегад аделни ва дута дигар кухни, як ҳоҷатхона ва як калидор. даруни хонаҳо ҳамашон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ астае ки медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. дар наздикиш мегад район ҳастае ва район наздик, яъне мактаб, мағозаҳо, масҷид ҳамаш дар наздикиш. дастрошам мегад фурӯхта мешавад бо нархи 48 000 доллар ки боз арзонтара мешавад. 48 000 доллар мегад кадоме ки наличи сумкати мегирад бо арзонтар ва муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, дар комментария хоҳиш кардем ки аз территорияи Рудакӣ хонаҳои созмонӣ баҳри шумо хонае ки бе пасренинг аз соҳибашон астае ки сирошон аз соҳиб шуда пул даркораем. одамоне ки мехарад бо арзонтара мешавад. ин ҳамҷа видеош ина ҳамаш аст, тамошо кунед. гирдиванои хона, дарунош ва кӯчарам наворда ҳастае. тамошо карда баъд дар ҳамин рақамошу 918 кор мекунад. зангзад дигар маълумотша гирен. агар шумо ҳамчунин хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама бошад, маромад сурат маълумотшо кунед. дар видео оянда фурӯшда мегузорем. лайкҳоро занед ва навора подлисаш кунед. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки инашам қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ тариқи кредит. хонаи фурӯшӣ дар Ленинский район, дар кирпични Айканал мегад боло, пеши гимназия, яъне 5 микрорайон, территорияи ноҳияи Рудакӣ. ҳамагӣ 3 сотиқ аз замин астае ки 4 дар хона кардагӣ дӯстон аст ки як калидор, ошхона, баня, кухни. ду хонааш мегад ремонт дорад ва як, яъне ки ду хонаи дигаш яъне ремонтош нопурра, яъне ки шкатур кардагӣ астае. ду дар хонааш тайёр дар тирезаҳои нав часпондагӣ астае, яъне ки тариқи кредитам ин хона мешавад. кадоми сумкате мегирад 139 000 сомонӣ, кадоме ки тариқи кредит мегирад 1 сола кредит мешавад, яъне ки 50% пешакӣ ва ба мошинам алиш мешавад, яъне ки мошини шуморо қабул мекунам ва болиш, яъне мондагиша сум метиҳен. агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед фаҳмида, ин ҳамин рақамҳо мегафон аст, пазитияни кор мекунанд ва дар ин рақамҳошонам имо, WhatsApp пайваст доранд. боз ҳамин хел хона бо чанд намудига вариантҳоам доранд ки ваёшам тариқи кредит мешавад. агар ки ин проект маъқултон набошад, бо дигар намуд проектам доранд. нархи хона қимат нест, нархи дастрас арзон, ҳамагӣ 139 000 сомонӣ аст ки хонаи тайёр, об, свет, ошхона, баня, ду хонаш ремонт дорад. ҳам кредит, ҳам алиш. маромад занг занед. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пойтахт, дар ноҳияи Сино, 32 микрорайон, назди мактаби 67. як хонага квартира астае ки дар дуюм ошина қарор дорад, 28 квадрати метре, боб, свет таъмин астае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад ки открити лестница доми 5 ошона дар дуюмаш қарор дорад. отопление дорад, кор мекунад пеши мактаб. хоб наздикиш дар мактаби калон, садик, бозорча ва масҷид ҳастае. ва пеши бозори 32 микрорайон мегад наздик аст. дӯстон азиз, дар пушти бозори 32 микрорайон мегад ҳамин дом қарор дорад.
ноҳияи Сино 32 метр назди мактаби 67. Дастфирӯш мегӯяд мефурӯшем бо нархи 245 000 сомонӣ ки хона мегӯяд, яъне 100% медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. خب این همین رقماشون هست 918 کار میکنه پازیتیانی کدامتون که میخواید در همین رقم زنگ زنین با شما ارزان و معامله کردن میتونن. خانه میگه در حالت خوب قرار دارد. اگر اگه معلومات ایلاوگی خوین فهمیدن همین طریق تلفن همین معلوماتش از همین رقم میگیریم. از شما خواهش که لایک و نظر فراموش نکنید و سلیکه نواری ما رو در کجایی که میتونید سلیکش پادلسش کنید. چهارم خانه فروشی نزدیک حولگی نوباتی است دوستان. باید اگر خانه فروشی است که طریق کردیت از تراتور دوشنبه نویه رودکی در قشلاق حسن آباد گفتگی است صاحب شوم. باز تکرار میکنم که نویه رودکی قشلاق حسن آباد یعنی که لنسکی رایون جای سازده میگه زمینش شد. همگی 6 شتیق زمین است که 14 خانه کردگی دوستان است که شکاتور монтаж کردگی است در تریزاش چسبونده میتین و خانه را پد ابوی میکنن که уже پد ابوی تره و در تریزاش هم چسبونده میتین. خب گردی خانه پول خود محکم بوی خریدگی نیم کم از دیگه قم سنگ همه خیلی چو دارد. خب خانه طریق کردیت داده میشه 1 ساله و با ماشین هم عوض کرده میشود. خب این نمی رقمشون هست مگافون کار میکنه ایمو واتساپ پیوست دارن کدامتون که میخواین اگر طریق کردیت یا که اگر سوم کاتگوری همگی با نرخ 140,000 سومونی است که باز ارزان میشود. اوبانبور دارد گردش در آدمو زندگی دارند با در پشتی همین خونه هم زمین هم هسته. یک کم از دیگه سنگای کلان شبین هم خیلی چیو دارد. گردش پول خود محکم در این خونه ها شکاتور монтаж کردگی است مرمت تماس گیرین. پنجم خانه فروشی نزدیک حولگی نوباتی است دوستان که خانه دو ошона قرار دارد در تراتور شهر وحدت. کدام محله کوچک جوش نگفتن فقط تراتور شهر وحدت نوشته است تمام. کدامتون دوستان عزیز که میخرید التماس که یک بار دیگه پرسین برای که معلومات پورا نگفتم. همگی 6 شتیق زمین است که 8 خانه کردگی تیار یعنی که خانه تیاری که مثال коробка 4 در خانه در بالا و 3 در دیگه در پایین میگد آپشن یعنی که 4 در خانه 3 در خانه آپشن 8 حساب کردیان. آشخانه باید در دورنش گردی خانه محکم خانه коробка یعنی پروژه نوکتی. خب رنگ برش کاتور монтаж یعنی که هم خیلی کوروش موندگی است. دستفروش میگد میفروشه با نرخ 200,000 سومونی که باز ارزان میشود. اگه چند ارزان میکنه نمیکنه ایناش نگفتم و کدام کوچه در کجای شهر وحدت قرار داره ایناش هم ننوشتم. آدمانی خریداری انیق یک بار دیگه معلومات بیشتر شم از همین رقم مگافونی پای مودا گیرین. دوستان عزیز شما هم اگر چنین خانه های فروشی کوارتیره ها زمین ها ماشین یگان تکنیکا یگان محصولات چی نمودی که رکلام که داشته باشین در واتساپ ایمو رو کنین ما در ویدیو آینده فروش در رکلام دا میگذاریم. ششم کوارتیر فروشی نوباتی است دوستان اینش هم قرار دارد در شهر دوشنبه پایتخت در رایون سینا گفتگی است صاحب شون. یک خانه کوارتیر است که در یکم ошона قرار دارد 28 کвадратی متر با سوی تامین است آشخانه حاجتخانه حمام اتاپلنی خواب پادوال هم دارم میگه از در نزدیکیش مکتب صدیق مسجد بزرگچه و مارشروت 28 2 13 16 19 10 7 میگذارد. خب شهر دوشنبه رایون سینا 32 میکره رو پروی سیمین گفتگی است صاحبشون. اگر اگه معلومات ایلاوگی خوین فهمیدن زنگ زده میپرسین. اتاپلنی ترمیز هم خیلی شد داره ریمونتی خونم بهترین ریمونت و سایستنی ده. نرخ کوارتیر 265,000 سومونی است که با ارزان تر میشود. 265,000 سومونی با کدام شما که یک خانه که لازم در همین نرخ مرمت تماس گیرین. رقمشون مگافون دیگه معلومات پورا از صاحبشون. کدام نمودی که خانه کوارتیر که میخرین در کامنت نویسین ما گفتگو شما را از آدمان فروشنده و جدا کرده پیشکشتون میکنیم. اگر که امکانیت باشد همین پروگرام VPN از پلی مارکت اسکچات کرده بعد نواری اون رو تماشا کنین خیلی خوب بشود و نوار در کجایی که میتونید سلیکش پادلسش کنین. هفتم خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان. انیقترش داچای فروشی است که قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون فردوسی در سر کشتی گفتگی است صاحبشون. رایون فردوسی در سر کشتی داچا همگی 3 سوتیق زمین است که 3 در خانه کردگی تیار است که خانه های نو پروژه دو ошона آشخانه بانیا کوخنی درست گردی خانه همش محکم ریمونت کردگی روی حالی یعنی که خب بروچت کرد چیندگی است همش با پروژه نوکتی.
خانه تیار کرده هستند عین حال زندگی ندارن با خیر دیگه خیلی پلان داشتن با همین خانه را فروش دادن دستورش با نرخ 300,000 سومانی که با ارزان تر می شود. این همین رقماشون است و ویلان کار میکنه با کدام شما که همین خانه همین 10 کیلوزی باشد در رقماشون زنگ زنین ارزان میشه. 300 تاش میگه با ارزان تر میکنه میگه صاحبشون. خب با ماشینم علیش میشه میگه صاحب اگه ماشینم داشته باشه ماشینش ورم قبول میکنن موندگیش سون. مرامت خیلی بهتری واریانت را گفتگی است برای آدمان خریدار با یک بار دیگه زنگ زده قطعاً هم صحبت شده بیشتر معلومات گیرین مرامت. هشتم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان باید یک کوارتیر است که از سراتور دوشنبه در 92 میکرارایون گفتگی است صاحبشون رو برای کافه سومان. یک خانه کوارتیر است دوستان در چهارم آشیانه قرار دارد 32 کوادراتی متر با صورت دائمی تامین است آشخانه بانیا واننا حاجتخانه دارد. اینش هم گفتگی است که نزدش میگه مکتب صدیق هست مغازه ها خب اپتیکا همه چی دارد. اوش داری خانه اتاپلین ریمونت هم خیلی نه زور نه بیزه هست برای زنده سردنی یعنی که یک 80% ریمونتی که ابوی ما چیز دیگه است کانسنر ترمیز. اگه چیش قطعیشون میتونه نمیتونه اینش یک چیز گفتگی نیست. 92 میکرارایون رو پروی کافه سومان. نرخ کوارتیر 280 تا با کدامی که میخرد ارزان تر و معامله خوبم دارد. در کامنتر خواهش کردم که از سراتور 92 میکرارایون یعنی که کوارتیر یافته بودیم برای شما همیشه پیشنهاد یافتیم. اگر با شما که معقول باشد دیگه معلومات گیرین 32 کوادرات متر یک خانه چهارم آشیانه رقمشون بیلین مرامت زنگ زنیم. دوستان عزیز ما تمام نمودی رکلام را میکنیم. اگر که شما یگان محصول داشته باشین یا خانه زمین کوارتیر در واتساپ ایمیل کنین فروش میگذاریم. تا ویدیو آینده.